ya TV West nakutangira mu makora gakempira gumwe abazihugu ogoro kubanze bero mushanju byo kwikumine 2020 ndiryo samusingi zo kuzaga kusyaho na mugenzi wanjye Sunday Brian orimo robonero konkare katubanze turebe bikore bigana emitwe y'amakuru ne kushyicubwaho Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. President Museveni yajumerera abarukubaganisa mu abantu barukurabira mu madini n'enganda kubaganisa abantu umudini no mu nganda okugira majority okwebwe abahagizi ba Museveni bamwakira nkemanzo muri Mbarara obwari kutandika kuronda obushagi cyo muri Ankole kandi tuza kumuhagira kurugarizo mpaka rasti. Minister Kasaija yarabahabwa MP wa Buyanjatine Chakansa bwanyuma yo biramwesimbere ho kurekura emito y'amakuru yabaniye kushyicubwaho Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. nyongera kwakira kandi agakimfira imigago mu bwihire Yoweri Kaguta Museveni tubahabwa chairman w'ikigombe cya NRM kandi okikwatire bendero mu karoro ko bwa president akaguza kutera umwaka guru kwija yajumerera bebembezi abarukubaganisa mu abantu ari kugira ngo ebi nibyo mu byaremise government zenyuma kutunguka ebya bigabo yabanabwa n'abakwatire ikigombe cye bendera aho muri Mbarara okuruga mu district 5 eza Ankole. President Yoweri Kaguta Museveni erizoba yatandika okuronda karuruko bwa mukuru w'ihanga nko kwatire NRM bendera kandogu yabugabuganaho abebembezi okorugo mu district 5 ezuru kukora Greater Mbarara. Shaba ngotereze bypass kwata Mbarara na Isingiro kugakora noria ikazo mu rugo bwa Kabare kera ekigukira mu rutiye akakwatana na Kabare road ejimtekateka neza kutendeza congestion no musite kandi eyambe nabe bishubuzi n'abarukiyungura umuyago mu ijoro rwa state. Excellence wagira ngumara mukirize ngambe haka nguyashaba road nyingi equipments konkana nyenda kushobora nko minyambara ngo eswabire twine ziriyo zigera nambara district ito Mbarara state ringamo kutandika busya. President Museveni omukugamba kwe yayoreka okwa abantu babire nube baganisamu omadini n'enganda ekyaremise okutungura Uganda. mbene bariya abatwebembere kuba bire okushoshora okwebaganisamu kubagira mu karura kankaga nebiri bari munsi yabanagamba tene kibina ecyari kibaza kutunga majority aboko ko kuzo mudini tene dino mu Uganda erukushya abantu 80 hadiga percent 80 ko byo tunazo mu nganda utunazo mbanyankore nituka abanyankore fanga abaganda tene uruganda urukicyanangwa abantu 17 ahariga 17%. Museveni nagira ngu ekyabatwiro mu kishaka no kwenda kuhereza abantu ebintu babire bakenere omuntunguka ekiyagira ngu nico batungire obushagiji bwingi okuruga ombanya Uganda. Kumarazo mu parliament murebe mutwaga buraki abo kutukugaburage mutwara imirimo minyi umwanya gw'abantu okuza kohereza imishara
gukora okuzahera umuri baza kurambura esente basisoro mbona hati mureke aba NRM turahire lokutya mnonga ba MPs twahiza kusinga karuru turebe mutwagaburaje. Abebembezi bahiga okuronda akaruru ka President Museveni enjo handijo ekiraretere yasinga na pasenti ya higuru ombyanga byabo ngo mtwenda kutera karuru akaba ari kweta karuru kenshonga akaruru akuturkwenda kwigatira kandi niyo karuru wasima bashaba ruteji kandi bongereho utura n'umushaba minister ruteji ntibasa kutunga minister twakoraje ko nshemeza abizira mupatiza zindi zobera nagamba nabo nzakwa n'umureba biciriza omakura gandi John Katumba kuyahikayo atiyo yabanza no kugambaho n'abataka okubaraganisa ebyari kwenda kubakora bwanyuma yo kuzo mu ntebe ogu yagira ngo hakiri naija kucendeza amishara y'abakozi ba government atiyo abanze kumbeka amashomero n'amarwariro no kuteka mu emibazi naye nga ate twina amalwaliro n'amasomero matono nnyo zembadde nteesa lwaki tetusala kuva MP oba ne tusala ne ku ssente ezibaweebwa ne tuzimba amasomero ne tuzimba n'amalwaliro Katumba waye obwebembirwe osi Waryantonde Kerenamara abapolisi Waryantonde kubahurira ngu Katumba rumu batyo bamubingaho kifuba ngu yarunda n'abantu bingi oguba mwebembera kifuba barukumutwara enyuma aha kishayi ekya Ronald ngo abenho yagambera bitkuba muhisya omukishayi okwenayo yashangayo abazano b'omupiira kandi nabo bamugambera ebizibu byabo kandi ebyo nabyo yaraganisa okubitereza tetulina mipiira teba sponsor tetulina abatega mu sente betuba nabo babubbi sente ndi Michael Tumwakire na Sunday K William aha TV West. President Yoweri Museveni tuhaburwa arukwijo muri imbarra abahagizi b'ekibina cha NRM bamutangirira n'ekika cy'amani howe bajuire erangi y'ekibina eki eyakineke abagira ngo bateko kwija kutorana President Museveni bwebembezi bwihanga 2021 bwokuba hariho ebirungi ebyabakorire bano pangawo atutambika ebi byona byatangirira kitebe kya NRM omuri Kamukozi Mbarara Teka ngo buri cyaro hakiri shitunge t-shirts nkanshanju. The mood is very high and everybody is excited and people are ready to receive their candidate. Niyo NRM niyo mobilization y'iturumu kurenga twahangura ka 2020 tayuniye nerebe kaje elsmata kumanya ngo bururu mutuburundi umuntu ashemeye kuhagira NRM nari kujongereho akaruru yo kubanza engudu ko kuzumura mbarom wazo mu Ugandom no tandika kisoro ozamoroto ahatamaka aiza cyashayisha tuzakashishe nakugira ngo ibiceke binje byambara byahindukira yero nimba ntabiha natwiro businge besere abantu twashemererwa na abereho gera muze yakubembereye inkorebe imbere yanjye yinkuba ina sangireho eyira ekahinduka bwanyuma ya muze yo kwiza muze aho kwantusoma rya amasomo tugine songa covid wasange gisatu kiriyaha ntuye tukora kigisa kutwafiye twawira muze nco muhageranye wonkanye enyoni mukunda munonga kuba nosha no Ruganda rwanje ni munywani wanje munonga niwe muzeyi wanje Rukari and Museveni ina kuba akaruru Museveni atkorire na Dr. Kari t-shirt zicyari ntono nenga abawagizi bandi nyo omuntu atasima Museveni aba aliko kikolimo umwana wa Museveni wakajeshiri
chairman w'ekibiina kya NRM kando kikwatire bendera abwa President Yoweri Museveni tababurwa kaguta omuremu Rambarara yaikamo shamunana omukoro gw'abakishayi boma okubana bendayo abantu bibiri nkomuringo umwe gwo konja kukoratera ebyo byaragirwe ministry y'imagara okuronza okujanja kw'akakoko ka coronavirus bitabwa rukundo yabamwe ombanyambara abasharamu okuza omushozi okutemba emiti konja kulikiza ebyo Yoweri Kaguta Museveni tababurwa urwendo rwa president yaba nabagambira byona byagendaje twayereka mani kandi obye natekateka ngo ayina mani inyesigeri izoba yapipa kanza gukitera mpaka timu yambara wheelbarrow pushers stade team twashitama twaganira nawe yaraboho yagenda kandi twagira kushemerwa kwangu abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Minisita w'ebyesente n'okutebeekanisa z'ihanga Matia Kasaija yarangirwa nko arabaho atiine kyakanisa aha bunyishengero bwa Buyanja omu disitulikiti eya Kibale ekiijaho bwa nyuma y'obwira mwesimbireho Paul Charimpa okurekura obwagumize ngu bacwiremu kurekurira Minisita Kasaija okwenda ngu bakore omusingi guhamere ogw'ekibiina kya NRM. Ebi abagambira omukoro ogw'okutongoza campaign za President Museveni omu district ya Kibale. Ebarha eyebiro omushanju okwezi okw'12 omwaka ogu erukurwa mu kitongore kirikukorera ebyobururo mu ihanga neereka nkoku Paul Charimpa arekwire kwesimba omu karuru akishaze rya Buyaga East. Sabaitwena tukure hamu aba independent aba flag bearer na buli omu nuko tobeke musinge burungi turya iguru tukoma ubutinisa Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa. Omukoro nigwo gumwe Minisita Matia Kasaija yaraganisa abahingi betabe nkoku gavumenti erukuza kubashashura shiringi ezirikurenga omu buhumbi 11 kuletagisa miliyoni 10 zinga biliyoni 10 zinga ateki isibiri ngeno mu parliament wakati shakuturukia sente zona kuruko mu treasury parliament atakozera ki itampaira musu nisaba government yenu etuyambe izo tukagwa miaka 8 na president Museveni atumanya ba historicals nizo ba historical bakibali tukakumwe chance kumenyerirwa tukusaba tumanyirirwe akasawa kandi akasimu nakasimu tukakatungaga so twakasimu nizo kwemerezaho yari so kutuhente njo ngagitwe tunyane tutukume we Dr. Emily Kugonza ori omunyishenjero wa Buyaga East kando warabireho atiine kyakanisa nagira ngo batankireho huru eyo kurondera President Museveni akaruru nukwihanga Uganda rubase kweyongera kutunguka kuli obutongoza okuserura akaruru akomugonzebwa Yoweri Kaguta Timuhaburwa Museveni kandi okwokwasire ebendera ekiterekeitu ekya NRM abengorwa bwa presidenti kali abatakutweneza baliyo baliyo abatakutweneza aliyo bageta amashenga galiyo gakwenda kwija kwiba mu Uganda rero ukawiro yitwe galiyo tukamanyire kurungi good enough. Minisita Kasaija yayegita abanyishenjera abandi 10 abarabireho batine kyakanisa ka Emily Kugonza owa Buyaga East, Hilary Lokang owa Aike County, Pius Wakabi owa Bugahya County, Javira Semwanga owa Buyamba County, Lilian Paparu Obiale owa Arua, Anita Among owa Bukedea, Enoch Nyongore owa Nakaseke North hamwe na Minister Frank Tumwebaze owa Kibale East Omar Kamwenge. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze. Webale Thomas omugace nchwira gandi abantu babushenyo bo bategerize mukuru w'ihangizo bari yanyincakare RDC Jorete Bemanya yarabura bebembezi b'amadini mu district gikwegendesereza okore sorrimiro kubasa kubagansa mu abantu. RDC byabigambo y'abanatongozaho ekibina cha NRM ekirikuza kurondera President Museveni akaruru.
RDC yarahire kwata bebembezi b'edini abarashangwe bari kubaganisa amabanzo mu dini ubu bari kubaragira kutera karuro mu dini. Dina banda baria Diso Muria, also you are here. Anybody campaigning on religious sectarian grounds, just get that person, we shall arrest and prosecute. Taro kuichirizibwa kubaganisa abantu mu Uganda. Ekibivuye ruko neba humbo. Itwenke minyeto ninga shimwenke minyeto abariyogwe tine kuza kubasya hoge negaruzi hange nyuma nabo cyo nimba shabo kugiro kumisiriza bora aboshomere degree yawe ninga diploma yawe ninga certificate yawe ko shomere kona. Genda mpora kandi bego kuhereza abantu kitinisa. RDC ayongire no kurabira emyete ejwangiza mu ntaro z'eby'obutegeki. Obutwabira tutandika bururu ya COVID kantu kitina muno kandi omuntu akata kafire no umwihange koko bahati abantu tubazika burizoba kandi oshanga abantu nibeyongera obutatina COVID ati ninyebuza ekibireho niki mugende murondere President Museveni akamu nabasaba mugende murondere flag bearer aza Karuru basaba nabanyaho mampura obenugomera magwitu kweli izoba Umugandi izoba yanyuma baze bahagize b'ikibina cya NRM abari kwegitse mu kigombe cya NRM Royal Cadres bahigirwe koze samani niguga magwari kukoze so mu kuronda karuru kukora hebyentunguka. Promoting the NRM ideology in our electoral areas and the whole region. Ebintu bikozirwe NRM bikozire bintu bingi. So when we telling you are securing your future, we are securing your future of having continuous elections. You are sure you have elections every 5 years. Jore Kajero rukore kigombe cha NRM Royal Cadres hatangiza habinteve NRM kurira abantu. Kugira musinzi wagira security no tekwa kugira ntunguka. Mukija kumecho musasi ukemurende Kampala yakaha ekiti zimbetuye tutamino batera bomo cyangwa hansi twagarukarizo. Bwanyuma y'urukiko rwa NRM Royal Cadres bigwireho ofisi yabo mu butongore kandi bashabe ikibina cya NRM kubahwera kubahereze bekwatso gashe kwa Ben Muhozi na Martins Biyamukama. Twaza kumuraho ingaruka n'icweke cya kabiri. Obu no buhabuzi ahabyo bwegese bwashesha no kushomesa ndiro lesson no banza kucebera kumanya abana ibishomeza zimwe bakwasire kano chikorota no chikora wabuza mu abana ukareba ko ari nibabigaruka hati cyo chikoreka chikwereza na bese yo kutandikiraho hakuba habi haruma kabire kagumire atabantu ko batandikisa obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Abahinjo mu rubirizi ne bacura ahabwenyamishwa kumaraho ebihingwa byabo. Amakagange gorete kufa kubanga isura wano umusajja aliyeri abana baliyeri kurwenjuvu. Omugebye mizano Chenjojo FC esingire Kagadi FC omuzano gwo mukago. Burigomwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigure misi ekwamani gacenje ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigure nsheke nemisi ombakazi ekingira kintu ehwera bari kushasho mu ndanto yeyizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cyenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abasheyija munywe Kazire Power Tonic mutunje cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti musanze 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ekyokunywa ky'omugasho muhango mu magara gawe ni Nkole soft drink nekorwa omu rosemary, etangawuzi, endimu, obwoki, umurondo, enanasi n'amajani. Yenywere Nkole soft drink otunge waka kandi omubiri gwawe guterere. Abashisha n'abakazi kandi mwekwase ki okugomoka tukusibure rero tugire waka obwire bwona ubwo turi kwenywera ni Nkole soft drink nekorwa aba Akahama Enterprises Limited ihamibwe UNBS. Esimu noti mushanji 58 ananibiri atano nina noti ina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14. Obuhabuzi ahakusharura omwani ogw'omutindo. Sharura omwani oguhisize gye okutunga omwani omurungi kandi ogw'omutindo. Abarukomesa omwani aha mushana. Yanika omwani gwawe aha mwanya ogubonire kandi oguhinduremu okwomagye waheza kugucwa mpaka gwomere. Omwani gwawe otaguteza enjura. Abarukozesa amizi okuboneza omwani. Teka omwani gwawe oguwaheza kusharura omumizi wagwiha omusiri waheza ogushushureho akashu bwanyuma oguhise okumara hagati y'eshaha 12 okuhika ha shaha 24. Waheza yozya omwani gwawe n'amizi g'amayonjo bwanyuma ogwiha omumizi ogwanike. Yanika omwani gwawe aha mwanya gw'omuyonjo mpaka gwomere. Yetantare kurunda omwani omu kikuku eki nikishisha omutindo ogw'omwani gwawe. Bika omwani gwawe omu budeeya bwa kamba kandi omu mwanya gwomere kandi gurimu amabeho. Obutumwa obu nibukukibwaho ekitongore ekya Uganda Coffee Development Authority. Tuhikirire okumanya ebirikukiraho. Halo? Polisi? Enze kayibanda banange muje munyame ngude mubakemu. Bante mudati banekede kantu. Ayo data we bakutemudewa ibyo muwendo byange byona babitutisaho yiri ngaruke baranze ntite kuyikwata ko bayinda konga baresemu bo kayibanda sente ngamwezi sente zona bari zitutenene bandekera mukama nayamba no kubuza polisi kwa nyini kati ntwala mukwe kayibanda atakoze abuza polisi mubabye byo kubene bareka sente tekisoboka ibandeka tunibiriza mukama nayamba bwe buramu bwange ali wali atundira wali yafani mugene mukwate omusajja wali mukama nayamba drink alimu ekyama atenga yatongozebwa aba UNBS. Nimbachira omu Allen Interiors. Allen Interiors ni shamaduka erukuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo. Amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets, hamwe n'ebindi bingi. Neshangwa haruguterwa Akik Nyabong Road olwaruga Ombas Park kuza omukirungu. Mbarara kumanya ebirukukiraho tera esimu 0754 456 24. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, wow. Thank you. Hey, mwenna mutunuulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze niwa busatu buli lunaku. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale atenze nkawa hapo omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31.
amakuru marungi noyenda omwanya gwo kuhumuriramu okatunga obugwagye humura Skylight Hotel Rukungiri nugwo mwanya gw'omurembe manya twine restauranti omuturu kutekera chansya ningashi breakfast enuzire twine ebishenje byo kuraramu ebya double na single ebiyonjirwe gye birimo ameza gari kutagata byine intercom na za screen z'omurembe waza muno shatu nibungereza manya twine bara erimu ebyo kunywa ebya muringo byona notorana ekikushemerire hamwe na DSTV parking neye marira Skylight Hotel neshangwa hari Karegesa Road hey na bus park Rukungiri ebirukiraho tuterere aharunoto mushanju munana ishatu kinana nshanju ashatu nishatu Buganda komucha Buganda komucha Buganda komucha Buganda komucha drink kyekyo kunywa abantu kye bayayanira ensangi zino ate nga kisangibwa mu matundiro wonna mu ggwanga abantu bwe baraba Buganda kombucha drink bwe batabacyangarana bwabasinde bye mwagabude tibabyagala urabe banje basiduka Buganda kombucha drink. Mommy Bunny, yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes, he used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! Gacenshura gecwekeki abahinje mugombora ya Kichwambo mu district ya Rubirizi bariyone betombwita awenyamisho zirukurugo marindro gazo zikatahirira ebihingwa byabo abantu bashaba abukiri kwataho barigeyo babahwereho mu nshongeji abatakana bagira ngo kigenerwa cyabo cyo kushaba government kitimba no kwenda kuzibira enyamisho zirukurugo mu irindire rya Queen Elizabeth National Park hamwe no kutungura abahinji ekigendero cyo kusaba ekitimba eky'amashanyarazi nukugira ngo ubunyaguru tukafunda utafunda itake erukyayo obwingero eryo buhingi na eryo kuhinga ririkuna pa wazize nyamiso nyimanyisa watunge byo kurya byenye munongano y'abantu mboro okuba egombora yo yakutwamba nehinga kuna hanze wanusurawo nsurawo bulunaku nebaka wano ate kimanyi abana bange babera wakaboka amakagange gorekedde okufa kubanga nsura wano omusajja ali eri abaana bali eri kulwenjovu webasukumye ekiro enjovu zijja nezonoona ki emisiri yange zona zaali obulo zaali akasooli zaali soyabini bwanyuma twatayayira abahinji ku rugo mu ishaza lya Katerera nabo batugambira ko baganyirwa mu kitimba eki igitimba kitakasebero ka nyamisanzu turi mu cyo kuma abakazi batunobere batashitwenda kunka hati ibintu biriki nuzoma kagabo byama utinesho twihatandika Museveni naturetere ekitimba kine kintu cyone cyarateganise nk'enyamisho nkaki tarwe kintu cyone enyamisho eragarukiro mu Misiri kureka na n'abashija babire barara heru bona hatta bakirara heru barara mu makagabo umunyishengero wabo Nyaruguru John Twesige yatugira ngo nshobeka rugo mu kitongore cya uwa okuba bakora ekitimba ekyo kati twafuna ekizibu ky'ensolo ensolo nezitambula kati bwezitambula nezituka singenge wekomya amasanyalazi zuweta nezingira ate eno nesabikona ebintu by'abantu ate bwezingira ziserengeta nezambuka nezigenda eno Bunyaruguru ensolo zirina amagezi ng'abantu bwezisanga nga waliwo we mwasibye zo zijja kutambula zituuke werugwera zikoneyo zitandika okutamanya kati saawa zino obuzibu obuliwo
buvudde mu Rubirizi part of it ni Bunyaruguru wakyaliwo obuzibu naye obuzibu obuliwo ssaawa zino buli mu district ya Uganda ne Kitagwenda. Ekitimba nikitandikira omugomborera yakyo rugumpako mu yakyabakara konko muri Bunyaruguru abahingi na hati bakine nakuyo kubyama mu misiri yabo bakumira enyamisho gashakwa kiru Ramadan. Abarukure byo wegesa harengo rwa district na municipality umurishema barabwire abukirukwataho okurekeraho kubona bonesa abantu baruko bashaba sente z'ebituga. Ibi bigambirwe inspector w'amashomera bwashema Sempa Muzafaru uwabirariye hishomera ya Hills Nursery School omuri Kitagata. Sempa Muzafaru ahari Hills Nursery School Rukondo Kitagata muri Shema ahigira abarukure bibwegesa harengo rwa district na za municipality habino muzego kushaba bituga abantu abaruko bani baza kutandika amashomero Mindwani sekituga ishomero kerende tandike ndiza kuyamba community tukareba nibikirize bisanizo byone birije semerere kuhereza license katandika cooperatinga. Sempa garukire yarabura bazira batari kukomera abana babentanda ngo nubo barukuretera bagwe bigezo amwana yatarire takabasa kushomaje abukuba umuzire ayino kwefuba yaremere nangwa yaremerwe akomera umwana intanda umwana azayishomero arigentanda denago no kushomaje. Director w'ishomero agire ngo kiresere Uganda yagumenye mu mbyo bwegese no kugira ngo tubakushomesa abana kwetekatekera hamwe no kukozesa za kanyabwenge. Mweni nyenda kubagambira abantu barukunda amahanga kandi gashye hari amahanga kandi amashomero gariyo no gashoma ati kito mu Uganda ni kitwashishashe kureba ngo na university tuzukushoma ahandi universities they are going good. Bamwe mu bebembezi bashema bashabira abantu kurekeraho kugerera abana babatahi babituma ngo ahabwo kuba no barukuza kubayamba kandi basimire kanoni cyaho usabwe kutunguro wabo. Sonje ndafitero muranga buri muntu wena washema reba shema yite kuzira twine town councils twine municipalities mwije tu investing mu district yitu ya shema rero tunge emirimo y'abana bitu kandi tugarake tutunge no butare bw'abantu bitu bashema. In fact primary one isa kubatandika no kuba training ya computer no wishomerere rutongo zibweho nirija kwiguraho aho government erigureho gasha kwa mahika twakire. Abebembezi b'ekibina kya NRM okuruga omuri Rubayo omurimbarira district batunga sente ezirabahwereho okuronda akaruru ka President Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abakwatire NRM ebendera abahebwa sente ezi n'abakuru b'entebe zo kubanza hamwe na nabemeruka. kansaro kwisebendera ikintu kizaho bwa nyuma y'ikibina cya NRM okushohoza billion ziri kurenga 20 okuzo mu byaro byo no mu ihanga okuronda akaruru ka NRM obwo barukosa ba chairman bebyaro. Habat Kamugisha chairman wa NRM ahabwa district ya Mbarara no yabanaga basentezi kandi yashaba abakachiko ka LC1 okushitama bakaronda okubarakozese sentezi. Hati to turi mu karu ecyandetanu mobilization ya karu ka NRM je cyandeta no kureta sentence yinaniza kuzubahereza nuna leta sente ziyaraganise abantu kubakozi bahabazina gogo bazitomushaho ziburoko konkanye nda mbeba witness imwe bariya mumanye ngusereje bagihe mitwara ashatu niza kuzitaha papara byanjye mu sayiningire mu mwasi twara yagira ngo ba chairman abari kumanya ngo tubarukagira NRM mu karuraka tabaratunge sentezi hateze sentezi na leta tinkuzuko nindonda voice wawe warana hagira NRM nonda heki abo kuba tinkuma hicho kuza kuzikosa. Leaders Tabaro okwatire NRM bendera habwa district ya Mbarara yashaba abantu bona okagira NRM yono basa kugira ngo president manya kurugazaho aresura bworo taresire bworo aha wo kuba waza kuja omu history genorebe shwenkuru wawe mwena kariyo mugiga mweshware yabira tari mugiga ubwashoye kuri yawe Museveni yabe nategeka ekitubuzira muneki kugira ngo byari kutwetera tubire takarebero kuturabitunje turahamwe konka president Museveni ayine cyakoze rahamucyara gasha kwa Adolphe Ayurika.
bazaga katumureho utarigaho manya amagara gawe ne kukibaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. If Jumbo Juice naturally sweet. Embazi yone shekwana orangu wajibiko mwanya uguru clean wagire ko mukakopo kagwe uje mbazi wagumugifundikire embazi tuwagiteko mushana tuwagiteko mwika tuwagiteka habana bakosa kugishika bakajimera wareka ngo mbazi tiyagiro burofa gona manya amagara gawe yabane kukibaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. If Jumbo Juice naturally sweet. Amasiko gagarukiremo akuba nturebe yiturukuza technology yongire kura kandi ubahati turakikutandika kuvuga imotoka esikori y'urwo mu Uganda dere ngo utestembekerine nize yongera kwitwikacho bugese amasiko gayongereye cyomwe tino bwesije ngo byentambura biyone bikurura kimwe kandi nibyo yongera kubaje enguto sigari yo mwika ziriyo nize yongera kujanjara hona amakoro nagoga janjiro kwetorora ibyanga bya Uganda kandi tushimirirwe ahabwa imirimo yemenyeto reka twina amasiko gagume garye higoro ubu stegerize ebirungi byensi yetu 2021 vote Yoweri Kaguta Museveni to secure your future. Waliwo achokunywa chiwomu akandi buli muntu kyanywa kati akandi ekikuwa amaanyi akandi nakamwa kasigala kalungi akandi kuletedde mu biga bitano akandi 1 2 3 4 ne 5 mulimu kirungo tumubisi gwenjuki tebakiseera kinywebwa abantu babulijjo ne babawusi akandi soft drink asinganibwa mu maduuka gonna essimu noti 373 oba noti 788 14 85 akandi yatumuze ebirowoozo. What are you doing there? In Mabaya? Not tonight. You go and find other people who don't have mosquito net. Let me go back to sleep. How are you? How did you sleep? Hello, neighbor. Hey, it is clear not a good morning to you. What happened? Don't tell me it is mosquitoes. Yamawe. Wait. This one I have to show Dr. Ahmed. Hello. Yes, look at this one. That is my neighbor. He was in running battles the whole night. Hey, this man has seen this. Anyway, I will take him to get the mosquito net. After all, it's free. He's did you carry your mask? You can't survive malaria and you die of COVID. But yo, now you right there. That is where you reach. I will wait for you from here. Aha! Congratulations, my friend. You have gotten yourself a free mosquito net. Next step, let's go home and I show you how to hang it up. Otherwise, I might find it in your madrasa. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kuyina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala neyano bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo gw'obawettanira bayina n'akananansi akavumula lubyamira petayiti kagyongerako okukolola n'okussa obubizi endwadde zekasaanyaawo kirungi extra mulondo. Mukyala wanje sente zange ozibikaga nkahe kukwambire ngo razita mu banka tariyo nigana zingereke ziri mwana mwami ziri nunu kugashwera mu kazi cuko okunigora bika sente ziriyo eje niyo banka eje tata black is white musize otaje byangu
shimutahirirwe mbeba ebicere empiri eminyaha bahoki shemererwa n'abashuku cooperative savings and credit society limited umukurisi masomo Shuku Cooperative Savings and Credit Society Limited bine head office yabo omuri Shuku Trading Center Nyihanga branch Rwanyamchinya Bugamba branch Nyamukana hamwe ne yakabohe omuri Shima municipality gamba nabo 0 mukaga 23 18 5 aba Shuku Cooperative Savings and Credit Society Limited barakwendeza Christmas enungi n'umwaka musya gwihorere utamera kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano mubiri Alvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe na mani go mubiri okumanya birakiraho terera John Wikiri futayebwa hari zira mushanje ibiri cyenda ni ibiri nshanje ni ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe atano ni 5 abiri na mushanje Medical Institute era shango mu Rukongo Karungu Buhwejo District nirimwe amatenda cero make agine permanent license y'abashaho n'abazalisa kurwa mu ministry by'obwegesi itende cero ryino bukugu omukutendeka abanasi n'abazalisa mu ihangaryona bine examination center kandi barakira bonjo n'abahara abamazire sine ya kana sine ya mukaga ahabwa certificate na diploma zo buzalisa kwina begesa abatende kigoje abegesa nabeji barazibwa bine computer laboratory kandi school fees rabasigwa buryo umwe barakira beji omukoko banza hamwe no kwamushanje buri mwaka kandi batandikira kwakira applications birakiraho yija main campus Rukongo Karungu Buhwejo District nari offices zitu eza Kampala Entebbe Road ningatera noti mushanje itanemwe noti 8 ashatu na mwenda ana ni 5 Baby Junior Jelly munywanyi witu Chili na Baby Junior soap punkeza kuba nabisapatanye babo baba bagiresire echama ina kahoka runchi ne yero byimbiri yabo babiyama bino businji netango buhere obukuretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gwomire nambiro gurwuhindura nibikorwa movit woba tonywa cyarenga tosobola kunyiriranga cyarenga yiki kedibitoto cyarenga nze nywa cyenjagala andiko kusiwuka ku nate cyenyi mbade cyaba burya cyarenga ne motoka yi KDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siona kaleta hangover atike kalika tonto akafa akedda abasubuzi mutsange chiwatule oba ku 075 571 ne 078 897 ziremu chalenga ali mu maduka ne supermarket ni mabala wona abo mukayanje tubakunywa cyo kunywa kindi etari Jambo Juice nuko buzima Jambo Juice nekorwa mbijuma byite bya burijo hariho Jambo Lemon Juice Drink erukorwa mu ndumeze fresh Jambo Mango Juice Drink ejinekorwa kurwa miyembe hamwe na Jambo Mixed Fruit Juice ejejandise mu bijuma nyamwinji kukwereza bunuzi Jambo Fruit Juice nekorwa ba Maripal Limited kandi hamibwe kitongere cyo mutinde cha UNBS okushubura teresimu noti mushanje 82 85 atana mwenda nkaga na 5 ningashi noti mushanje noti 3 tunane mwe mushanje nkaga na mkaga Jambo Juice naturally sweet Abanaume Enterprises abarukushangwa harubaju rwa Hosma waba no shume duka ya kabiri babaretere myenda misya nka digital satin chiffon cotton lining kinyankore suits emishanana Gomez nemyeko yazo ebitambi emidarizo oburisa binene ya mothers na fathers union jacquard singles nets legeza bridal materials n'ekindi tops nemishanana emyenda yo munda eyabakazi n'abashija material zebiteteyi
emyenda y'omwana wume enterprises yoner original kandi ebeeyi ninungi munonga kandi omuntu orikugura nitumubazirira nangwa tukhabura okoragijware esimu noti 791 Ashini cyumusigaza kanso yabakari ngo abantu kubafauna n'abantu bakigura abantu babuza akazero energy drink kumbucha iyo tojine kakugira ngo gerete nyo nagenda naza korandi sente zawe nazo ayiva sente nzokozire mubwire ukwezi kona nzokozire nizezo abantu batakura nibenda akazero abantu bosi nyo nagenda apana kandi hato mkazi wanje uno mutahi fana mwami nyora jati nagenda nebiragenda leta manu mubiri iyo zyo munda leta appetite ezibire ndwara zekine netamba na hangover rero abashize nabakazi ihine nagari yamana go mutano ninjya mwancenga gakize neko go mbutuzi enanansi obwoki yeshande yamajyani ekitaferi na no murondo neko go bajuna Shanhand Frank Investments Limited mubendo mutawuni esimu 0musanzuremwe 38 insanzu nina kazero energy drink kombucha nitubatangire mbweno ramanya ngo abegesa bakabatarija hishomero konga hati ya mhara wanje nanjangu nibija buri izoba kurwo buto hababiri umucanga cyitwa twatutine mutwizi nabusha konga kuna hababiri ha eto kikahinduka iwe nanga oramanya ngo igwaro ryacero cyitwa hanuya rikamaro bwire buringwa ritine kajumana kace kushati yabyo nabikaterera konga kurwo buto hababiri yongezira kashongezera kwataho rero bono kugarukwa mu kurwo mubaye yo report yehanditse ubwo rasindika join ahari 85 note rero bagane kandi utunje gutuma kurabira SMS aha bwarusha you report iraka ryawe neryo mugasho banange rero sirina manyi nze nasi ibyo mubiri mugonvu obona olwala hello tungasazi owaye kyeki kukyamudde bwe kityo ono gwe bayita ntungasazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi leka muwakake ono ye ntungasazi drink ntungasazi drink alinyisa n'appetite akolebwa obukitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 atonywa ntungasazi akolebwa Emanayara Company Limited gwomusuubuzi kuba ku ssimu ezo ntungasazi alcoholic kombucha otwire noteganisibwa abashumani nenga otari kumanya ebiri kufa muka yawe wabo taruho homescan baine za kamera ezo mu maju ezo mu banka spy cameras kamera za factory kamera za hanguto baine obwoma oburi kuratiriza ekiruka cyawe nka cyaba kibirwe kwena ngo manye aho cyatora narishika stock boda tracking system baine aramuzo mu maju baine obwoma obwahanyiji obwo kutekamo ekinkumu access control and attendance machine ahamwe n'ebindi byona ebyo ari kwetaga ahabwa security yawe ahamwe n'eka yawe narishi business yawe emihendo nebasitibwa buri yomwe kandi no kwikirizingana ebiri kushiraho bashyirire aha rubaju rw'ekizimbe ecyabire kiri mu Radio West aha High Street ningatera note 392 15 49 bakama ba Cool Events abinja mu kumanya nka Cool Sounds babaretera Cool Industrial Park omuharimo Cool Millers echoma chomutindo chukusha akahunga ka plain and super Cool Warehouse ninga stores omwanya gwo kubika ebintu abakwenda gukora amakorero factories hariho amashanyarazi amizi parking na security birukwemarira cyangwa mbaranya mtanga nsije opposite Taga Factories no bayikira hasamweje 0 ina 0 ina 0 ina mwenda Alleluia Jinga Tea Drink na Alleluia Tamalaini Drink ebyokumweli nibikundwa kandi nibisire nibikola bakulonka Alleluia wano yenda kuhanga na magala balungi bironda maduka hona obigulire ebirikushikibwaho aba area reflexology health solution and nutritional center ebirikukiraho teresimu 073 039 15 6
omugace nchwirage chwekeki Sheikh Muhammad Singoma olkadhi wa district aha bwa Kibale nagira ngo kushagika President Yoweri Museveni kishikire ngo abuko baresereho bumwe ahagati y'amadini gono mu ihanga ebyabigambere obu ekigombe kya timu Thara babire ne batongoza timu erabe ne rondera President Yoweri Kaguta Museveni om district ya Kagadi. Sheikh Muhammad Singoma nagira ngo bwahatenkiriza zona nezikorera hamwe hansi ya Interreligious Council tireho no businjo buri mu ihanga hamwe no buherezo bundi nimba tayisura mbutongole mugende muserule akaruru ka Yoweri Kaguta Museveni mu bichowe kabyanyu hamu kuhangalira akaruru ka ba NRM flag bearers hamu na akaruru ka basi handengo zona as a political administration hansi yekitebe kyaitu kya NRM ko mukulembeze wedini kusima muno president kandi nkyayongera kumusagika okuba itwa tugaisirenka ba madini yatera Interreligious Council sazino Sheikh yakusa kuikara na bishop asa kuikara na pastor nororango ekyo itwe nkaba madini kine orutambo runje kituhereize. Steven Nkunuru mukuru wa timu Thara mu district ya Kagadi nagira ngo bacwiremo kushagika President Museveni habo businje obwatiro mu ihanga twino bugabe bokora enkurakurana kasita bwekube eta kontana na mateka ensonga ya kabiri buli obutegeki oburungi obubayireho kumara emyaka nyingi kandi abantu bayingi nibabwegeraho butalimu nka entaro nebintu ebindi ebiri munsi ezindi abakaza bari ba member ba timu Thara ya Kagadi nibagira ngo barugere hare bitu kandi hamurembe gwa President Museveni abakazi nibakora emirimo y'abashija barukora ahagati yo businje obangwijagira obansimuka President Museveni amananuge nyina byatuhire nituhamanya emyaka itine to ababayireho mugwiro obu sabasaba nezaka hano hoima abana abaroho sazina ha myaka 3 kugaruka hansi ebinte bibatabirore nicyo kurora sazina buriyo munagamba reka tuhindure makwa batarore mundu batarora abanyanya nibacumita abana hamiyo nibabayita abantu bagira ngo nibaza kuronda karuruka NRM nk'ekibina okutandikira hari President Museveni kushika hamwe bembezo wa hansi kandi ngo bababehireyo hataruho kushashurwa kona ngasha kwa Thomas tumwebaze Oine bendera ya NRM ahabunyishengero kazi aba district ya Shema Rosemary Nyakikongoro ashabira abantu kugumizamo bakamutorana akabakikiriro mu parliament 2021 ibyabigambiro gwabire na rondo ushagiki umugomborere yakasana Rosemary Nyakikongoro ine bendera ya NRM mu Shema ashabira abantu kumushagika Bigenda kurungi n'ibisheshonoka kurungi abo kwa kuba niterera kuriya omkoka z'expenses bya government bya focus bya movement twiremu na president witu bigenda kurungi bikankahi bikahansa hamba Nyakikongoro atandikire umugombora ya Kasana ahe bamwakire kurungi nuko kushaba ngo bamuronde kandi barondere na President Museveni yitwe abakwinga myanu mujana twenda fertilizer mazuna tukugenda ati ya mwateka Nyakikongoro reka mbavuga mbere kintu bakatwora cyo macekitoke hari ese cyo macekitoke sikati gasanaga rero tugenye nyuma y'ibinde byanga ni inzigamba kugira ngo bwaragayo ile tusana n'ibinde byanga bantu rebe inyoze zakahandi nige bantu rebe zakeye omugandi mu district ya Shema yesimbira tine kibina Professor Dickens Elijah Mushemeza ahabwa Shema South ashabira bayungu bamuronde na ija kutungura byo buhingi niza kwabura government ya Uganda eyongere sente mu agriculture esente zazo mu agriculture twatandika ba factory skazombyaro abana niza kutunga emirumu ogwari kuronda ubushagiki arabwira aba barukwejumbiro mu meviyo kugira ngo yibo bururu tuzakubukuma we na besimbi tuzakumanyana kureba kwatunga karuru kamazima akarura kuzamu wotari mu register to kutera karuru Mushemeza yesimbire na Minister Kamuntu
kandi aba bonana bagenda nibahabura abantu kuterera President Museveni akaruru gashakwa Sheikh Abdulatif. Zana gutwine ngore kangu timu y'umupira gw'ebigere ya Chenjojo FC esingire ya Kagadi FC nagore mwe aharubushaho muzano gw'umukago oguzanirwe ahacaye cya Chenjojo Secondary. Government no wera betakikirize bahagize kugakomera bushayi umupira wo gushyikiraho abantu nyamwingi obe batakuratera beragiro byo kurwanisa COVID-19. Twazaheru yihanga umupakeza UEFA Champions League neza kubona zigaraka mu kuhindizo bari yanyencha kare nemizano 8 erabene hendera orengo rwaza group emwe ahamzanejo harimo gwa Manchester United ya Bungereza ogwera bene kwatana na Leipzig ya Germany. Glides over the turf and looks for Greenwood. Lovely ball. Greenwood, fantastic. Manchester United negenda muzana go muri Bulgaria kuzana hamwe na club ya RB Leipzig itine midfielder Federico Rodriguez de Paulo Santos okumanya munwanka Freddy one kadi erikutukura yatunjire esabite kwire barukusingwa PSG agurisha twari yemwe. It's a great finish. It is a great finish. Abandi abarukutekatekwa obutiza kuzana go muzara mu defender Phil Jones, Luke Shaw, David De Gea hamuna umutebi Anthony Martial hamuna Edison Cavani. But fair play to Marcus. He went through. Everybody else would have stopped. He'd be well aware of that. Oh, he's in again. Another opportunity to finish it for United. Emphatic. Marcus Rashford walks. Leipzig nayo inabazana batana barwire bitu defender Dayoti nawe tarho abukisa kadi ibiriza kinece. Manchester United niyo ibembere group bitu nenganisa na PSG na Leipzig abonero mwenda. Derebeske heri eryabonero bushatu bitu atimu ishatu orasingwe nyencha kanaza kuruga mu mpaka za Champions League kugaruka mu mpaka za Europa League. Martial. Rashford. A hat-trick for the substitute, Marcus Rashford, who can do no wrong at the moment. Emezana ndijera zanwe nyencha kare Barcelona ya Spain ne tayaisa club ya Juventus ya Italy. Zenit nezana na Dortmund, Chelsea ne tayaisa Krasnodar kan Sevilla ne Genoa Rennes omurebu Faransa. Agachenchwire gahendereraho wanaga kusiondi Jotham Musinguzi na Sunday Brian urimo rubonero tubendeze kuraraje.